ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ MLA ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯛꯁꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ MHAꯒ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯀꯦꯝ 4ꯗ ꯑꯜꯐꯥꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔ 250 ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠ ꯌꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 10ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯇ꯭ꯌꯕꯔꯇ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ P.K. ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ MLA ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯗ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯃꯍꯥ ꯔꯦꯁꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ NDAꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ MLAꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯒ ꯔꯥꯖ ꯚꯕꯟꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ BJPꯒꯤ MLA 9 NPPꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯎꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯂꯦ NDAꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA 94 ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯥꯝꯂꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA 5 ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯝꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ NDAꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯉꯁꯤ MLA 10 ꯔꯣꯝꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ BJP ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ MLA ꯅꯤꯁꯤꯀꯥꯟꯇ ꯁꯥꯄꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ NDAꯗ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ MLA 12ꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯝꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯝꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ NDAꯒꯤ MLA ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯥꯝꯂꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ PR ꯊꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯛꯁꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ MHAꯒ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2019 ꯍꯧꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯣꯛꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ BM ꯌꯥꯏꯃꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 12ꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ 5ꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ 2019ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯅꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ 2024ꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁꯔꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯏꯟꯗꯣ-ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯍꯣꯡꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ KNFB ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯥꯟꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯥꯛꯂꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯇꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯁꯤꯟꯍꯜꯂꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯡꯁꯤꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯤ
Ex-Chief Minister N. Biren na ngarang Governor unakraba matong Speaker Satyabarta ngasi nungthil Delhi da paisinkhre. Anouba lengak ama semnabagidamag MLA nifu marina lengdana leiri haina ngasi MLA tara na Ras Bhavan da chatuna Governor Ajay Kumar Bhala unaruraba matong ngasi nungthil pung amaga minute nifu mga taba matamda Manipur Legislative Assembly gi Speaker T.H. Satyabarta Delhi da paisinkhre. Speaker Delhi da kausankiba asina Manipur gi Rajniti gi khongchata awanba ama lakani haina thajanari. Pauche asna fangba paugi source ki matung inadi Speaker Satyabarta na Delhi da paisan kibasi Union Home Minister Amit Shah na kaurakpadagi ni haina thajanari. Speaker gi Delhi khongchat asi Manipur da anauba lengak ama semnabagi matangda wakhanaba oigani haina su paugi source asina makhatari. Paugi source asigi matung inadi Speaker Satyabarta na ngasi Delhi da chatliba khongchat asi anauba lengak ama sembaga mari leinade mahaki lanai oiba thabak amagi damak Delhi da chatpani hairi. Loinana hauzik BJP gi MLA khara amasu Delhi da leiri. Hairiba MLA sing asiga Speaker Satyabarta ga anauba lengak ama semnabagi matangda wari sanaramba yai haina thajanari. Oirakliba phibam asida pauches na fangba tongan ba paugi source ki matung inadi ngasi nongmanini ki mamangda BJP gi MLA sing gi oiba mifam ama langthabal kendra gi mafum amada punduna hauzik oiriba rajniti gi oiba matangda wakhana ki hairi. Mifam aduna senior MLA sing yauna MLA 19 romna sarugyakhi. Mifam aduna BJP amadi wakhalon manaba political parties singi MLA sing punduna anauba luchingba ama khannaba hotnabaga loinana anauba lengak semnaba watana ki hairi. Loinana wakhalon manaba MLA kunmari ki list adusu puthoktuna khanaki hairi. Masak maming di takthokningdaba BJP gi MLA amana phongdorakpagi matung innadi MLA singi mifam aduna tha asigi kuntrada BJP gi oiba MLA singi apunba mifam ama pangthoknaba hotnaba mifam aduda saruk yadaba MLA sing leibak miyamda lengak semba pamdabani haina lauthoktuna khanganba madugi matungda wakhalon manaba MLA sing punduna lengak semnaba firep lauba madu fawba luchingba khanduna lengak semba ngamdrabadi MLA sing fam thadoknaba firep lauba haina wakhanaki hairi. Gwaltabi thaudoki case High Court yorakre. Mathang thagi tarada Manipur High Court da wayel chatharagani. Tha asigi kunda Siroi Festival gi pau loba chatkiba paumi singna tongba Manipur State Transport ki bus da thariba Manipur haiba wahi asi muthatlu natraga khumjalu haiduna mari suba maharesment ki kangbuna Gwaltabi da thingduna chathankidabagi thawong adugi matangda petitioner anina wakat kiba case High Court yorakre. Chatliba chahi asigi mathang thagi tarada Manipur High Court da wayel chatharagani hairi. MYANMAR gi Kemmari da ULFA gi CADRE chaniyangkhai training TOURI. Unlawful Activities Prevention Tribunal gi report matung ina ULFA gi Parves Barwana luchingba lalholup asigi CADRE chaniyangkhai rom MYANMAR da leiba lup asigi achauba Major Kemmari da training chathari hairi. Report asna makhata na hairibana outfit militant sing asi leibak asigi tongan ba insurgent group singa operational amasung logistical supporter singa mari leinei. Hairiba CADRE sing asida hojik khulai chani rom leiramba yai. Parves Barwana luchingba ULFA asi hauzik MYANMAR da base tawriba NACN amasung NLFT yauna Manipur da base tawba tongan ba lalholup singa anagpamari leinei. ULFA asi 1980 November da ihanhana unlawful organization ama oina lauthokrabani adubu hauzik masigi masamaring asi lepa leitana sandorakli. Handakta su Guwahati High Court ki Justice Michael Jothan Kumana preside tawba tribunal na Ministry of Home Affairs ki maikaidagi ULFA ay yauna masiga samnariba wing amasung frontal organization sing asi unlawful organization ama oina lauthoknaba order aduda sagatpa leikrabani hairi. Siroi Festival gi Gwaltabi da thokiba thaudoka mari leinana Manipur gi Chief Secretary P.K. Singhana miyamda sengdorakli. Tha asigi kunda ukrulda pangthokpa Siroi Lily Festival ga mari leinana festival asibu coverage tawnaba paumi singpuba Manipur State Transport ki bus da thaba Manipur haiba wahi lautho haina ahum suba maharesment ki personal singna athingba pikhiba thaudoka mari leinana Manipur gi Chief Secretary Prasant Kumar Singha P.K. Singhana miyamda sengdorakli. Office of the Chief Secretary Government of Manipur na thadorakpa cherol amagi matung ina hairiba thaudok aduga mari leinana state government na ahum suba maharesment ki authority singda Manipur thaba wahi khumjilu natraga lautho haibagi instruction pikhiba leite. Thaudok asna maram oiraga PR thamliba Manipur state ki miyamna thaudok adubu yaningdaba utuna hauzik state asida akan maongda tongan ba demonstration tawduna khongjang kaya changsinduna lakli. Amarom the State Home Department na su thaudok adubu yamna hakchin na lawbaga loinana State Home Department ki Commission Home amadi Secretary IT na luchingba Inquiry Committee ama semduna thigatpa hokre.
Committee asigi reportsing akaknaba matamda state government pikhatlangnabsu khangankiba leikre. Inquiry report asi hek fangbaga thodok aduda chenaba natraga lapses ohenkibada chenaba official singi mathakta chapchaba action laukhatkani haina cherol asna fongdorakli. Cherol asna makha taraduna hai thodok asigi matangda chapchaba inquiry report phangjiba fawbadi laibak thiba thodok adu karamna thokhibano masida chenariba khudingmak chapchaba action laukhatkani haina miyamda khangalakli. Thodok aduna maram oiraga Manipurgi praja miyamna akanma maongda yaningdaba utuna chatharakliba khongjangsing asna maram oiraga hauzik state asida pamdaba thodokсing leptana thokli adubu pamdaba thodokсing yariba makhai thokhandanaba hotnabada state administration na security gi akanma section thorangsing lokhatpasu leptri haina cherol asina fongdorakli. Cherol asina hai Ukhrul district ki Sirui da pangthokiba Sirui festival asi maru oina Manipur da tangdulaitaba amadi santi puraknabagi pandamda state government na sinkibani. State asida punna festival yengba lakpa Manipur amasung mapalamgi tourist punna 1.7 lakh imung manungga loinana yengba lakhi. Festival asibu mapung fana pangthoknabagi damag state ke administration na foolproof security matik chana ngaktuna festival asi mapung fana loisinbang ngamki haina fongdokhi. Makata na haikibada May kungi thodok aduda lapses ohenkiba singi mathakta soidana maki chapchaba action laukhatkadabani. Hairiba action asi inquiry committee gi report laklaba matamda oithokani. Loinana asikuma thodok asi makata na amuk hana thoandana bagidamak chapchaba thabaksing laukhatkani. Lebak miyamna khangbigadabadi state ke administration asina Manipur gi integrity kaihandana